خوش آمدید به درس هشتم آموزش زبان ترکی. با همگی سلام علیکم دوستان عزیز. در این درس طرز ساختن جمله رو با زبان ترکی می‌آموزیم. جمله یکم ما: من به خانه میروم. من به خانه میروم. من ben به خانه eve میروم gidiyorum. حاضر دوستان عزیز همه اینها رو یک جا کرده جمله رو ترتیب میدیم. Ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum. Cümle navbati mo: Tu kaymıyorsun. Tu kaymıyorsun. Tu sen, kay ne zaman, meoy geleceksin. Geleceksin. Akşam ama اینها رو یک جا کرده جمله رو میسازیم. Sen ne zaman geleceksin? Sen ne zaman geleceksin? Cümle navbati mo: من تو رو نمیخواهم. من تو رو نمیخواهم. Ben تو رو seni نمیخواهم. istemiyorum. istemiyorum. Akşam cümle رو tertip edeyim. Ben seni istemiyorum. Ben seni istemiyorum. Cümle digeri mo: in oson ast. In bu, oson ast kolaydır. Kolaydır. In oson ast bu kolaydır. Bu kolaydır. Cümle digeri mo: با تو شناس شدن میخواهم. با تو seninle, şinos şudan tanışmak, میخواهم istiyorum. istiyorum. Akşam همش رو جمع کرده جمله رو ترتیب میدیم. Seninle tanışmak istiyorum. Seninle tanışmak istiyorum. Cümle navbati mo: او از این راه گذشت. O az in rah bu yoldan گذشت geçti. Akşam cümleleri tertip edeyim. O bu yoldan geçti. O bu yoldan geçti. O az in rah گذشت. Cümle navbati mo: به من مبلغ لازم. bana مبلغ para, lazım. Bana para lazım. Bana para lazım. میگذاریم با جمله نوبتی ما: تو انسان خوب هستی. تو sen insan خوب iyi. Akşam cümleleri tertip edeyim. Sen iyi bir insansın. Sen iyi bir insansın. تو انسان خوب هستی. جمله نوبتی ما: من خسته شدم. من خسته شدم. Ben خسته شدم. yoruldum. Ben yoruldum.
Ben yoruldum. Man xasta shudam. با همین دوستان عزیز این بود درس امروزه ما. به خاطر آموزش بیشتر زبان ترکی به کانال ما پادپیسه کنید و برای دستگیری ویدیوها در زیر ویدیو لایک گذاشته در کامنتاری فکرهای خود را نویسید.